Bueno, egun zaigu ja gure bidea hasteko. Aurten Noruegara joatea erabaki dugu, eta gauza guztia prest ditugu bihar goizean goiz ateratzeko. Bai, 32 bat ordua dauzkagu furgonetan, eta sekulako pereza egia esan, ez? Gero ja bertan Paulo eta Erikekin topatuko gea, beraiek hegazkinean dijoazela, eta ja lauro bidaiatuko dugu handikan furgonetan 3 bat astez. Así que nada, ya nola dijoan. Tope! Swimming in December, heading for the city lights. 975, we sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people. Azkenan iristen egea, no? 3 ordu behatzen zaizkigu gozea iristeko, ja Noruegan gaude. Flipando paisaiakin, etxeekin, tokiakin, flipante, Zer dute zaizu? Muy elegante lekua. Bigarren eguna Noruegan, eta gaude tunelaen Putinen, eta ematen du Mikel eta Begil jetxiko diela. Gero zalantza ditu, nik ez dut uste. Eta, gero gauka jauzi poliz bat, Kittel Breaker, eta hortarako igual botako ditugu, otro pare bat. Tensio palpatzen da, ez? Baina, kurmak jauna dago, badirudi ondo agola egiteko, gaur egun hona izan beharko nuke. Ondo bilatu rapidoa, gauz linea ona bilatu, eta aurrera ea segun zatatzen den. A ver. Para todas las almas a las que les falta el oxígeno, esclavos del veneno. Esta noche duerme el insomnio en mis ojeras. Esta noche no hay luz en las carreteras hacia el sueño. La rima tiene dueño y no soy yo. La fama no soy yo, hollando aparte de este gremio. Quiso venir, ofrecernos su premio, pero sobra decir, no se vende nuestro ingenio. Ejemplos a seguir a 2 pasos de mi portal. El técnico no sale en el cartel, pero también es inmortal. Debería de importar más que el río, el vasto puente. No valoro mi suerte y encima la malgasto como nuevos pastos pa'l pastor. Es pa' mí el placer, nacer es pa' hacer en tu mirada largos ratos. No me conozco, pero no siempre estoy preso. El sentido de mi vida está compuesto en verso. Poema que no es ni de Alá ni de Haile, que en la puerta de tu alma yo leo escrito en braille. Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire para respirar en este baile. Horaitxe bertan Nosebreaker urjauziaren aurrean gaude, hortxe bertan dakagu urjauzia. Eta urjauzi honek izena jasotzen du bertan jende asko sudura buskatu dulako, ez? Eta era guztitako gauzatatu dira bertan. Espero dugu guri ez olako hori gertatzea. Ea nola di, Joan?
Y otras tantas almas que desde hace tiempo mil severencias merecen. Aire, no falta tiempo, falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire para respirar en este baile. Bienvenidos a Nosbreaker en Noruega. Y hay el grande Jon de la escalería que viene. Nosotros son arriba para grabar y veremos qué se pasa por el Jon, que no se siente bien para bajar esta mierda. ¡Vamos, Jon! Pensamientos más hondos. Si ves nudillos golpear contra tu cabeza, no dudes. Levanta ahora mismo, abre las puertas y explórate. Bueno, Joni, césate zu, egin dezu linea hontaz. Bueno, ez da la más recomendable, baina, bueno, noetik intentatu nahi badu, ari lezion. Susto polita, o qué? Bueno, ez zaitu zuzondo atera, espero nuen bezala. Creo que Jon tiene una mujer que trabaja muy bien. Muy bien, Muy ¿no? bien, sí, muy bien. Joder. Joni, cago en la leche. Ja, un poco liada. Hay poca agua y es el tiempo de ir a Showa, creo, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos hecho cosas, al menos en Voss. Sí, tenemos un grande programa. Un grande programa. Ahora vamos hacia Showa, donde hay bastante más ríos que hacer. Más ríos. Well, I was the one who showed you the sky, but you brought it down to my thighs.
sadly believed every word I didn't mean about loving darkness. Gauerdia hemen, dena egun ez da, baina ez badu ematen ere gauerdia da bain. Piskat afaldu hemen, gauza arai piskat. Increíble. Ordu bat barru gola ilunduko, erdi ilunduko du, eta irutarako berriz argituko du, así que. Eguzkia jisten hasten da eta segituan berriz gora. Hemen mito bada gaua, udan. Ahora somos al Tora Bora y el sección clásico tiene mucha agua y fuimos a mirar arriba, a caminar y hay una sección muy bonita que puedes bajar. Ez dakigu ezer horri buruz, baina bakigu, atzo ibilita, urresente daukala eta zerbait egin daiteke orgoian. Beraz orain dena gainean hartuko gu, kaia guztiak, palak eta ropa eta goraka jungo geha oinez. Eta ea zetopatzen kaioi batean sartuko geha, ikusi egun rapidona daudela, ea zin dezakegun. Nahi diferentea ez, normalen oitua gaude guztia justu kotxea hasiko gehan tokian eta beste kotxe bat beran, errekan. Orduan, piragoa makarrik bideak gara. Gorkoan nebaiten behar dugu porteo guztia txerpak bezala ez, piragoa bizkatan hartu eta mezien gora junda. Piskat, Mikelen guztoko espedizio kutxo hori dauka ez da. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Bueno, pixkanaka goruntza goaz. Luza egiten nahi da bidea, batez ere oso aldapatxoa delako. Eta takigu ja ze postura hartu, piragoa batzutan jartzegu burun, beste batzutan sorbaldan, eta aldatzen joan behar gara bestela gehiagik arratzen zegulako. Ikusten dugu ez gaudela oso prest, holako gauza bat egiteko, bestela motxilan bat edo kargeron bat ekarriko genulako. Baina bueno, goaz pixkanaka goraka, denbora guztian eskuinean kainoia daukagula, hemen ibaia barrutik handi joana. Eta hori, sufrituz, baina gogotxu, barruan zer topatuko egun ikusteko. Así que a ver, ya se dagun. Under everything, just another human being. ¡Vamos! Llegamos a la entrada del río, al nacimiento. Y... ¡qué guay! All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. Beno azkenean preskaude jazteko. Azkenean lehenengo portearen ondoren, lur desente, gutxi, baina segitua jugo da ura arte eta polita jarriko da. Sekulako presko haintetu hemen, baina bueno, badirudi eguzketatzen egin dela. Así que, ea zemuz di joan, gogokin ja. It's been a long time, wondering why the summer smells like sand on wonder. Feels like it's gone inside of a place and time I dream about when I get walking on that subway.
ibaian topatu dugun urlasterrik zailenean duari gabe. Ez dugu uste inoiz pentsi ur asko darama eta nahiko zaila dago. Ea dago gai naitzen ondo egiteko. He visto a Miquel bajar el rápido que se llama La Guerra y comprendo por qué ahora. Bueno, voy a intentarlo también. Voy a intentar bajar bien. Caliente. Otro rápido más y muy feo. Hay un salto al principio, un slide bastante grande después, pero en la recepción del salto hay una roca, un undercut. Creo que esta nos la saltamos. Nos vamos para abajo. Bueno, ja da pixkat behar dut zaigu. Dagoeneko 9:30 10 dira. Guztote, egun ez dela dirudi, baina piraguak ulertzen utzi ditugu. Eta bihar itzuliko geha, ja pixkat deskantzatuta, ja dagoeneko ez dakit zenbat ordu natzagu. 10 bat, 10 baino gehiago. Bai, horako zutaiz. Egun guztian. Hasi 12 edo behien, iritsi 4 kaldera, gora. Hori da. Eta ja batzerik 10 iaia, así que descanso pixkat. Eta jatea bastante, espero ez? hori da, pixka jan eta bihar berriro zuliko geha. Hori da. Agua, comida. Zer equipo. No sé por qué soy cansado, tío. Y ahora quiero solo un trozo de pan con un queso francés, tío. Oh, un bocadillo. Beno, oraintxe hasi behar dugu bigarren eguna. Gaur ura badirudi pixka jetxi dela. Eta ez dakigu hori ona den edo txarra, baina
Baina, bueno, atzo egin zitekeen urjauzetako bat gaur ezin da egin, beraz, kortatu behar izan dugu. Eta ikusten dute nahiko mobila azkenian piraua goitikan beraino geizteko, segurako malda dago. Baina, bueno, hortan gabitza, denbora gaten nahi dira, baina egingo dugu. Bueno, ya da, egina Foize ibaia, hemen gaude ja bere irteran, rapido asko, urjauzi asko, kostatu da, baina azkenean egina daukagu oso ibai luzea, tensio askokin, baina bueno, ¡Euskal Herria! ¡No pasarán! Orainerik, Foize ibaiaren azkeneko urjauziak egitea dijoa. Oso urjauzia handia, baina arrisku handikoa da gainean. Ez da zaila egiteko, zen segurako linea erresa daka. Behian ere putzu politxa dago, baina gaurkoan ur desente dauka eta korronteak segituan beruntzera bat ezaitu. Eta beruntzera horiz gero, segurako sarraskia dago behian. Guk ja segurtasuna montatu dugu, soka bota dugu bera gero beratea izateko. Behian ere toki bat ikusi dugu seguridadea montatzeko. Bera horrea dijoa, eta zeiten duen. Having you tonight, I will linger on and down. Oh, there's something inside that stirs when I see you. When you're on the down, I'll nurse you back to peace. Pick up the phone and talk like I'm crazy. Oh, there's something inside that stirs when I see you. How watches every thread and does it sound? Escalar la pared mojada. Creo que es más peligroso que bajar ese salto, tío. Claro, ya sabemos ya. Y la llave una gota. ¡Ya! Pari, buena. When you're on the down, I'll nurse you back to pieces. En el viaje hay que regresar a la casa.
Noruega, con amigos, es el mejor país del mundo para kayakear. Casi como los Pirineos. Casi. Denborala amaitu da, gorputzek jausi egin dire, alkarreri heldute bare. Amaitu da frenesizia sartu guruten hori, eta zure grazizia, gure garrize. Topera utzontzise, utzi whisky botili esiren hau aturrundien. Europaren erdizien da gure gorputzek, arezko kehkanien elkarreri heldute. Itxasoari begire, sierrari begire. Zuetan eta zu, maitaleak garagu, ni eta zuetan ni, betiak biarri. Ni eta zuetan ni. Argazki betzen daro bat mobilien da zure irudize, nire buruen bare amaitu da frenezize sartu gurten hori, itxasoari begire, izerrari begire. Ni eta zu, maitalea garaku, ni eta zuetan ni, maitalea biarri. No, grab me. No. Joder. Goodbye, kayaking. Remove my helmet, please. Set up. Set up. Desastre, atzo sorbaldatean un horri baian, bueno, eskera gutxienez lotu genula sartzea, eta ez, erreben bukatzen da bidaia, eta orain ikustea ea zer daukadan, eta sendatzera, ez dago besterik.
bidaiatik bueltan gaudeia da. Bidaia ez da espero bezain niongi amaitu, lehenko gunean ibaian sorbalda atean ulako. Baina bueno, ibai desente zititugu, jauzi desente, espedizio txiki bat ere egin genuen Joizi ibaian. Beraz, horrekin gatu garko eta bi artista hauekin norbegiatik bidaiatzea sekulako izan da, Bai, oso ondo gonda ez bidaia, denetarik egin dugu eta apena bat, nik ere lesionatu izan da, baina, bueno, ziur gaude segitu nire gara gurekin errekan eion. Seguru bai, pixka entenatu eta... Datorren urtean berri izan Norvegiara, porque baitu egiteko jauzi bastante. Orain, toallita, tumbona, gartza, orain pirina, goaz tipo ua. Apa, disfrutatzea. Places I find in the places I dive, and there are faces I find in the places I dive.